Gavana wa kaunti ya Kitui Julius Malombe ni wavya ya itheka livoti ya mwiki wa masavu kana kaunti ya Kitui ithito itumia ilovia siayo nae ainena ngalikoni sia mutomo Kitui cha itheo. Malombe ni waweta kana livoti ndina umelu ona umwe na kaunti ya Kitui ithito itumia mbesa nesa iweta kana kuvikia uyu kaunti itumite kimansta shilingi bilioni ina kuiva athukumi endeti bilioni 10 ina katono ile itano mwanza otondo livoti inonanite Lina Musangi ni watu mbanise mwavuasu. Gavana wa kaunti ya Kitui Julius Makau Malombe mwamba na spika wa bunge Kevin Kinengo mwonena itina unena ni wa machukua tatu ulona atoewe mukawani umekuya mutomo Kitui cha itheo ni manavu theise kwa vanene ndotosea control wa budget Margaret Nyakango na vala unatanga sita kana kaunti 8 nae imwakati wa kaunti ile itongo ite kwa utumiwa ilovia mbinge viwa kuiva misala kana wage bill. Gavana Malombe ovuthiise uneni wa mwandu Nyakango no wetie uneni tautewa uo othingilila kana kine kwanange utongoi wake ndaiye kwa kunenga inenze mauvo matema uo. Na tuenda tafadhali mututetheesye na ukania asume unewe mbesa na makiwa wetondu ni wakunda ki eka ngutume uiwatho uche baya meima eko twanange account tafadhali tuiva tuiyumitie tumuthukume ati muthukuma undu batonyeka nitwisive andu angi mambi siasa kwitene anitumea tunaminio siasa iso katuthukume nethia no siasa kwenda mwaka 2027 siasa sikethia ibungukite yenge no wetie kana mwakani wa 2023 serikali mbikia yuta ivite musala wa bilioni 4 yulu wa budget ya bilioni 14 katono ile navala kiene kilungu kia miongole na nyanya yulu wa yana kia budget utena undu kuna weteto kana serikali na atumie kilungu kia miongo mwanzani 5 yulu wa yana kia budget kuiva misala na yu uneni wa kwazia Kitui ni kuiva muno ti wawyo na muthembola makie hesabu mekiye na inundu mekiye besa ila twalito kwata na ijo twina kwata besa ila twalito kwata kwa mikenda meki abo na sio twina kwata ni mwisi national government iyo tunenge tembesa yu mbesa cia mwisho twanengiwe mwiwe 10 mwiwambe nithi Kitui kaunti twaise twikaselesia andu maitu athukumi maitu musala na nitumaivite vyu na yutu atwika ithi nitumaivite na kundu kungi memaivite yu makike hesabu ukisa kwithia nimekwenda kuyananisia anga twi mbesa tunengetwe nao na ti kunewe tunetie kwika mipango ni kana twikaselesie misala percentage ila mananenganite na ilite kwithia 50% lakini maiti 75% kwa utiwo ngalikoni yake spika wa bunge ya Kitui Kevin Kinengo no wetie report ile na tangaswe ni controller wa budget taya ya kwanange sito serikali ovamana kumaingia ni sana inenze weta kana uvonge wa executive mwamba na bunge ya county iyete mustali ni wambe kuma inenze. I want to support what our governor has said and ask the controller of budget and also the office of the auditor general to check again on their records. Because what they are doing, they are issuing alarming and misleading statements to the public. I don't know their intention. I hope they are being genuine because they are destroying our image in our people. We can even call that defamation. Wataundongo ni siathuthia memba mabunge ya Kitui ondumwe na uvonge wa executive mathukuma memu ambano kenda kutoa kaunti Kitui nambe na muno kimaendeleo. Kwe anduma kwenda MCA na governor yela makuhukita lakini suo twamwa kwa wasiomwe kana serikali ya Kitui ile tongoze Dr. Julius Makau Malombe governor witu na MCA maito latwasa kuiye twendea kuthukuma tuye mwamba tukwatene ona anduma kuna kelala talama kuna kelala mewa makuna kelele tuye methukisia antukwe ando maito ala matusa kuiye kana andwazu mama kemepyo kweze kwethia mobubone ando maito pe andu maandikie mitandao ni naangi omekwandika memaive mengi methia maivitwe makiwa nkunda ngutume
county itu ikwenda andu county assembly na county executive makwatanite twenda kila mwathi ngalikwengi mambie kumanga na meketa county ingi undu cia vala leu kicha kwithia cie kwatia ne acikeka maendeleo mbela cia mwenenzi wa Kitui twende kwikunikile zitumikenesa na nguya ngavana witu wende nesa igwiza kuthia wi ithe wa county ilo kwita partners enzako ta MCA wika kindu kia pata pio na projects yo kuna ward na zo twetekana kana projects yo kuna ward MCA akethe abo governor na executive makethe abo. Nguripoti ya Vlingoma uvo kuma kaunti ya Kitui ni Lina Mosangi.